Апа деп. Мен жаңа университетке өттім. Құттықтаймын қызым. Апа кенен қарсы сен ушул университетке өттің. Қызым құттықтаймын. Атасы қызыңның игілігін қарасаң? Жақсы болуптур. Қызыңның игілігіне сүйініп қойбойсыңбы? Қызыңды қапа қылдың. Кыз кишинин барар жери бүйөк. Келинде отуруздар. Кулдугуз бар. Биздин күткөн адамдар да келип калган турбайбы? Атай мектебине киздер күткөн жок эле. Кызымды окусу керек эмес. Кыз бала окуш керек. Жаңдыча. Ата, апа, мени кечирип коюңуздар. Мен турмушка чыгууга даяр эмесмин. Қызым, Айзира қызым. Мына кылган сен ишиң. Кызың келди окусуна. Кат жазып тур, мен сага оку. Ата, апа, мени кечирип коюңуздар. Мен турмушка чыгууга даяр эмесмин. Мен көптөгөн алдыга койгон максаттарым бар. Мен бул нерсени кичинекейимден бери эңсеп, кыялданып келгем. Сиздер менен өткөргөн күндөргө өкүнбөймүн. Жүрөктө кандайдыр бир муздак сезим пайда болгондой. Ата, мен сизди эч кандай колдоо көрбөдүм. Ошентсе сизге ыраазымын, ата. Апаке, мени ар дайым түшүнүп колдооңузга ыраазымын. Ата, апа, мен бир күнү сөзсүз түрдө келем.